U plavom uglu, čast nam je da ugostimo borca koji je po prvi put na našem turniru SBC izuzetno čvrst borac, kao što je slučaj sa svim borcima iz Čečenije. Dolazi iz Nemačke i predstavlja University of Fighting Team iz Düsseldorfa, težak 61,5 kg. Ima skor, 1 pobjeda bez poraza. Pozdravimo Šamila Banukajlov! U crvenom uglu dolazi iz Sombora i predstavlja klub Gladiator. Težak 60,9 kg. Pokušat će da stigne do prve profesionalne pobjede u MMA debiju večeras. Pozdravimo Dušana Salkanovića! Sudija u prvom meču večeras, Dejan Tešić. Fighters, you know the rules. Follow my instructions. When I say stop, stop the fight. Touch gloves.
pobednik prvog meča večeras, Šamil Banakuje!